Halo teman-teman, wow, kita kembali berpetualang lagi teman-teman. Yuk kita kembali berpetualang mencari si ondel-ondel teman-teman. Wih, kira-kira si ondel-ondelnya ada di mana ya teman-teman ya? Wih, lihat teman-teman tuh, itu ada topeng penjaga Squid Game teman-teman. Wow, coba kita lihat ya teman-teman yuk. Di dalam sini kira-kira isinya apa ya? Kita buka 3, 2, 1. Wih, lihat teman-teman. Wih, ini ada Pop-it Lope teman-teman. Wih, mantul. Ada Pop-it Lope. Wah, coba yang ini ya teman-teman ya. Kita buka 3, 2, 1. Wih, lihat teman-teman. Wih, 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 wih. Wow, mantul. Ini ada mobil McQueen. Mantul ya teman-teman ya. Mobil yang bisa berbicara nih teman-teman nih. Wah, kita dapat Pop-it dan dapat mobil McQueen teman-teman. Wih, oke, kita cari lagi yuk teman-teman yuk. Kita cari lagi. Cucu, wih, 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 wih. Lihat teman-teman tuh. Wow, ada 2 topeng teman-teman. Wow, ada 2 topeng ondel-ondel. Cantik-cantik nih teman-teman nih. Wih. Coba kita lihat topeng ondel-ondel Pak Kumisnya dulu ya teman-teman ya. Kira-kira isinya apa nih? Wih, lihat teman-teman tuh. Wow, ini ada dinosaurus teman-teman tuh. Ada dinosaurus lagi bertelur teman-teman. Ada di dalam telur. Wih, mantul ya teman-teman ya. Wow, oke, sekarang kita buka topeng ondel-ondel si cantik nih teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Wih, wow, ini ada kura-kura teman-teman. Wih, mantul. Kita dapat kura-kura ninja nih sepertinya nih teman-teman ini. Wow, keren sekali. Wow, wow, wow. Oke. Kita cari lagi teman-teman yuk. Cu. Kita cari. Wih, wih, wih. Lihat teman-teman tuh. Wih, wih. Ada 3 mobil teman-teman. Wow, coba kita lihat ya. Wih, ini ada mobil ambulan teman-teman. Wow, mantul. Ada mobil ambulan. Wih, keren sekali ya teman-teman ya. Wih, lihat teman-teman, mobil ambulannya besar sekali nih teman-teman tuh, mantul. Wow, oke. Coba kita lihat. Wih, ini mobil polisi teman-teman. Wih, keren sekali mobil polisinya teman-teman. Ciu. Wow, mantul. Oke, kita biarkan dia di situ ya teman-teman ya. Sekarang kita mau cari lagi nih teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Wih. Wow, mantul. Ini ada sapi lucu teman-teman. Wih, ada sapi lucu, Cuco, mantul. Wow. Wih, keren sekali. Kita dapat ini ya teman-teman ya. Kita dapat Kapten Amerika. Wow, Kapten Amerika. Yuhu, wih. Oke, kita cari lagi teman-teman ya. Wah, ini ada buah apa nih teman-teman ini? Wih, enak sekali nih teman-teman. Coba kita lihat di sini. Wih, lihat teman-teman tuh. Wow, lihat. Wow. Kita dapat box teman-teman. Wah, di dalam box ini kira-kira apa nih teman-teman isinya? Wow. Wih, lihat teman-teman. Wow, ada banyak kepala ondel-ondel teman-teman tuh. Wih, ada 1. Wow, 2. Wih, 3. Wow, 4. Wih. Wow, ada 5 kepala ondel-ondel teman-teman. Wih, mantul. Oke, kita cari lagi teman-teman yuk. Kira-kira masih ada nggak ya teman-teman ya? Coba kita cari di sebelah sini ya teman-teman. Wow, mantul. Wih, lihat teman-teman tuh. Wah, ini dia teman-teman ini. Ini ada 3 ondel-ondel teman-teman tuh. Wow, kita lihat teman-teman ya. Wah, ada ondel-ondel bu polisi nih teman-teman. Wih, mantul ya teman-teman ya. Wow, oke teman-teman, kita sudahi saja ya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya. Oke, goodbye.